No, 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 no. Enak. Yang beli gitar enak. Angkas batur enak. Gitar gitu waktu kamu beli enak. Coba nanya Kak Mih coba. Mih. Mih. Iya Jang. Oke lah. Kalau gitar. Oh yang gitar. Ini guys kalem. Yang gajian. Mak rek beli mie ya. Mie rek beli. Kalem. Yang gitar naon. Kayak gitar rock. Kayak gitar domba. Kayak gitar kerelet. Kayak gitar suis jeblek. Mana? Nyami. Kalau gitar. Ya tuh. Gitar ya pokoknya nama. Terus nana genep. Ini. Oh kalem. Ya mak. Kalau gajian beli. Ini laken ya atuh. Yang pas batu rek nyanyi nih, rek nyanyi. Duh. Bulan gajian laken nih. 2 bulan deui. Ayo nah, yang pas batu. Besok sih. Nyonyong mungkin mak. Oh, kelamar surat lah. Dua bulan deh. Mama. Gila man. Yang beli gitar si Mima. Si Mima. Yang beli gitar buat engke gajian. Aina. Padahal mana nempoga duit nyoba. Aina. Nyanyiin konten YouTube nyanyi, Aina pas batur gitu. Sini. Lumayan weh. Weh sabar Gua si Mi pan ke gajian menang 5 juta. Lumayan. Beli gitar iya mahal teh. Sombong amat. Mantap. Mending ulah gitar. Pan si Mi teh gajianna 5 juta. Mending beli HP wae. Mending beli HP. Mending beli HP wae daripada beli gitar. Terus gitar mah gampang. Neangan dari babaturan 50 ribuan. Guys, beli HP wae. Sencan sih Mei sholatnya. Duh si Mei. Iya non Jang. Oh ini gitar nih. Yang HP Mi, gue mah yang HP mah mau gitar, gitar mah kali nih, kumaha. Geus Jang, HP wae tapi nu murahnya, HP na ulah nu mahal-mahal. Ini HP mah 5 juta nih, yang pas batur, alus batur. Urang uing mah HP na ge HP jadul nih. Yang pas batur uing ge nih. Bayar nih 3 juta we. Entong, geus nurut wae. Duit mana? Yang pas batur uing ge nih.